ole clear tu te in zain chi bai le ve ko le hei tun tu ma hianin sar asisa kan she theu nga then chuan in kan she lo mai theanga kumin sang ni le som ni le pahni combined graduate level CGL exam kan tia khanin a inziak tlinga written amak muzat te tin interview amak muzat te khateng te po khakanin zo chuwa kanga tin ani hi hei kan hu thewanga non mizo ania khata khanin Mizorama hanin ziak tling thayania top lisa te pon lang thayania khatianga khanin ani atang hianin hlokna tam tak entinan MSSSB te sarkar hnala ka hianin affair lo tiang chi te khom thina hei ani hi example thatak ania tianan tling chho thenia general line atang te pon ti chuanin ani atang hianin zo na tam tak abikin zirlai ten na zong ten hlong tam tak kan chhar chu thei kha anin be seila athange ama saberin sarasis welcome le hello me ama saberin self introduction mi han nei sakla ipian le mona te tin I background te pon yang chu idu chen chen kha mi han nei sakla coming to Ashish Upadhyaya ania chuan durtlang le tana kan chenga ke hi durtlang apiang kania chuan kan kanu lepa te unau te nen durtlanga chuan kan cheng ho veka kapa hi pastor pension ania chuan kanu hi housewife ania nau te meichia pani zirlai kaneya chuan ke ma hi upaber kania chu ni me alo me ti chuanin ni china eron soi tang khanin ipa kha rongbol tu kha ni thina kha eng lampang rongbol tu nge khatiang te kha claim han soi zau sak thengem kapa hi singot hnuaia missionary pastor ania chuan Mizoram po na Nepal ramaten kan thina chuan hei pastor an niangin an transferring thina Silchar aten lungle aten Siliguri aten kan towa chuan tuna pension nuwa chuan durtlanga kan hota ni ti chuanin zona hi tian kan in zot pop mai dona hun hi kan ren lutuk lawanga ti chuan amai ro chu hetia khan kal kwal tu kan ti lawanga poina kan lutanga ti chuan hei CGL combined graduate level kha yan exam ta khata khanin non mizo atang khan ron tling nol tamaya kha e exam lai khanin written well exam lai khanin tling turain be sei shim shimem I Mizoram a khanin peta khata khanin tling turin be sem chuanin itling tin share khanin enge nangma khanin sok enge khatir lampang khawmem kain prepare masakber don vel chuan hei Mizoram a chuan sarkar na lu hi harlu tuk angte hanan soi thina abikin engmo political fitness ti tongkam te hi thina chuan ke ni a minority heta pianga sei lian ni maila Gorkha community chu kan claim ta chu wangin kan relative te khatiangin a chance ombak lo anghian an soi thina chu wangin lo exam poi ka tumbak ngai lo ma se post som ni pali chuan thadewa exam a pass written a mark mu that thei chuan tin thei te hi ka lo be se ve a chuan chu wangin in preparation kha ka chan ve to ba ti khan written kan exam khan ama kha chu enge katling ang yem ti eng magala sure chuang lo ma se ati tha ve tho chuan ka insia chuan ti khan result te lo chhuak kha chuan ka lo tlinga amak kha ka ti khop mai ati ra chuan hei kanu ka tling ve e ka lo te lom lu tuk khan hei office a lo thok mek ni nen office tang khan khamini result chhuani khan ka lo hot lai shim ta chuan mu mai ka tum to ka chaw ka ti vel kha congratulations ti message hi kalo dong sarcha ra chan engber ange ka tin tipo kha kala shelo shim shima PDF kha pali lai kha lo oma chan ka honga ka first choice ka dakha ka tling em o ka te kha check ma sabera chan coming kha muwa kalom khop maya ani tak chu khata khanin I CGL han te khanin clear tu ten kan share tu chu CGL kan han ti khanin post som ni le pali bi kom ta tro khata khanin choose tura khanin extension ex officer te oma kha extension kha commerce and industries kha mi welcome yan soi sakla khalai kha CGL kan exam khan department pathum revenue department commerce and industries le
social welfare department tang khan post oma chuan revenue department bi ga kan revenue inspector le revenue sub inspector kha oma commerce and industries a kan extension officer industries wing tur khania chuan social welfare a kan field facilitator ania chuan khata khanin I first choice a khanin extension khai data ani chuan khata khan I prelims le mains a khan I mark mu zat vel kha RTI atang khanin RTI tang khanin izot chuakin ka hria khata khanin I mark mu zat paper 1 le 2 le interview ate khan min hril thengem prelims le mains ang khan asang khan talawa CGL a kha chon boi khatcha gan exam ta chomha le chon hu paper 1 paper 2 ti khan chuan paper 1 a khan 154 out of 200 ania chuan paper 2 a khan 176 out of 200 ania chuan interview bi ka khan 27 out of 50 ka huwa chuan a total chuan 357 out of 450 average a khan ka tiang vel ka 75 to 80 something vel ni doni mo ani tak chui ti thatle ma ti chuanin he exam po hi kan ti hianin competition asang to tunlai a chuanin 75 attend 80 ka muang 85 10 ti thina khata khanin atlang puin khami in exam a khanin qualifying marks cut off mark ang deuh kha exam vel nge ni irin a written exam bi ka kha chuan 74% vel kha nin ka shia niam ber khan tro niam ber khan chuan overall a kha chuan interview nu kha chuan ka hrechi to lo exam nge ni ti vel kha kalo hisab lutuk lawa engpon ni se 70 chung lampang chu ani du mel ketia tuna sarasi sana ron soi manga tang kan hria tu chu competition hi sang towa chu wang chuanin coaching kan kalem kal lo emo 70 75 qualifying marks qualify tu shim po khanin written chau ni lo interview tling tur po khanin 75 80 deuh thuak kha holangai to ni chu competition san to zia ni a ata tang kan hrianga ti chuan ani le I educational background kha atilama kan zot lawa kata khan khoi school a tenge chua chuan athiam thei chi nge thiam thei lo chi chuan in graduate vela enge izir eng subject ge main ti vel ta kha minan shil theingem ke chu kapa na thona wangin hun sang kan wangin school po ka thak mun khop maya kan deadline Nepal rama Kathmandu a chon kapa kha an post ma saberta Kathmandu a khan pol thum tling ka zirmana chuan pol anu kan Nepal ram chunga tho ka karbita ti India border lama kan oma chuta chuan class 4 tanga class 6 ki ka kalmana chuan silchara kan omta pol sari tanga pol som hi silchar mission compound oriental high school ka zira metric po khalai train ka pasta chuan 11 le 12 po silchara tho Ramanu junior college tangin science line ka pasa chuan Mizoram University BTech computer engineering 2012 kan admission kala 16 na ka graduate chuan chu mizo chuan engma ka zir chunsom talawa ani chu khata I performance academic performance a khanin athiam thei lo second division enge khatiang chi kha thiam thei be pol tho kania first division anga chuan ka pass be zel thina Paul niam a chuan ato parvela te pon kan ve thina ma se Paul sang deu hi chuan alo har towa pon ni se enge 70% chung lampang mu tumin atitha Paul lampang chui ni mo ani le mi na soi dana tangin sa frankie po kha clear tu ten kan hre to kan lo kom to ani po kha tling thei em mai nia assistant kan ti te MPSC le MSSSB hnuaia khanin ating deu nual maya khatiang deu hlek khanin written exam apo hianin written exam aron chua hianin assist ti kha awam deuh sia thina an tia chu eng tenge ilo exam to enga tenge itlin khami iwa join lo kha chu thusan ni se inziak clean shim to eng tenge ilo face to ti kamya shul theng chu ka graduate sang ni som paruk graduation ka zo nu chuan higher studies tur kha MTech zirvel kha ka tumlu tuklawa kapa pension an hai to bang khan na kha join bat kha ka duwa chuan IBPS PO bank lampang exam hi ka exam ma saberania sang ni som paruka chuan ka exam
a prelims pokha ka clear lawa chuan chumin hu khan lekha te thadin ka zirve tangar ngara kami na nei lawa ina omte kha shi om ka tia chuan IBPS Rural Bank PO le Rural Bank clerk hi sangni sompasari sompariat khan ka exam a chuan apania chuan ka tling ve ve a chuan chumi kuma tho chuan United India Insurance Company Limited a assistant ka exam a chu po chu katlinga chuan khami pathum kha katling rual ta chuan Rural Bank PO nge ka join zo kang United Assistant ti khan dilemma kha ka nei dewa chuan hey ka chungte Mizoram po nan ombok nen Rural Bank ka khoyamo thintang vela ombel kha anlo shedeu nyang United a chuan assistant in lo join mela chuan exam dangte pola ti zel la ti vel khan Mizoram chunga Mizoram chunga khan chu ka chungte le midang kan hmesha te min fuita chuan United a chuan sangni sompariat February a chuan assistant in ka join ta chuminu khan hey exam zel ka tum awanga aizol la omthei kha ka du kha nya chuan RBI assistant te kha ka exam leboka chu a prelims ka through a mains ka damlo na wangin ka exam thei talawa chu ka exam deu ber nya chuan khami kara khan SSC CGL le CPO hey police sub inspector tivel kha ka exam vetwa ase ka ti thabak lawa a prelims ka clear a mase a hnu kha chuan ka clear the talawa JMG Mizo Apex Bank ka khanin ka kai soi tel tem kalo thengil te khami a khanin JMG a khanin ta khami chungchang ka han soi red la tem a pay level kha sang se join lo chan te po kha nge ni thei ti vel te kha chu vanita kin CGL a kan tlina chuan tling hu khan extension officer kha ka join ta sia chuan aizola tho directorate office a khan milo post ta chuan Apex Bank kha amazo ka kalo deal to ne ma se result kha lo chuak lai ta chuan interview face tur kha chuan ka kal ta thowa interview ka face don lai tang pon dilemma ka ne ya chan chu extension officer ka tlin to wang khan ka join du ngem o ti kha ma se avoi khatna khan ka tling ha lo ni a panel lisa ka omta ti khan panel lisa omta ka kha chuan pathian rem ro zo ka nyang te kha ka tia helam extension officer lam kha ril ru ka lo ting het dewa khan anu khan decline pakhat alo oma exam dang alo tling wangin chumi wang chuan appointment letter kha ka dong leta chuan Apex Bank kha chu pay level 10 ania tuna ka thomek na hi pay level 6 ania a lowa kha chuan ain thlau lu tuka chu enge ka tiango ka tia ka ri ru hi boy khop me ya chuan professional enge mo bank vela thok thin te le mi sang karon na sa chuan an mani pon han advice top tur khan trebik lawa decision lo siam me ro an tia chuan hei family te kha ka ngai to adeu bera khami Apex Bank ka interview ni pokan ka pa hi adam wak lawa he asaiti ka alo chuak chu MRI report te kha ka lamni kha ania he ka pa hospital aten kan ompuya khami nu kan chu bangin aizola directorate office amin post lai anisia ka pa boy pui ngai pon arim chang jok te ka tia chu tiang family issue bang po chuan pakhat chu nia decision chuan adang chu tuna ka thona hian ange kan department bi ka khan a rank first angkani wang khan chuan kumtam tak nuwa kan department a recruitment an ne ani wang khan kan future prospect kha tha promotion kha engma exam om to lawa seniority khan ani top to don an tia chu bangin future prospect ai to khan kala chhobe me nga level 10 te po kan la thleng ve me ang chu ti velin le exam dang te po kan la tum mai theya ti song ngai toin a to pa chon Apex su ka thlang to lo ni ani tak chu alo me ani chuan tu nai ron soi tlemi ron soi an tang khanin ni exam dang ite MPSC emo IAS emo khatiang na sang le sang lo chu tu shan ni se na dang exam le shim itumem iril ruwa IAS level hi chu katum lem lawa he general category kanya competition asanga chu ta ka kumpo upave deu to tuna hanpo sei tu chon atlai to hen ka shia ma se he Mizoram chunga tho family kan settle chon group A exam te chu la try ve ka duwa emo department danga group B gazetted angpo a prospect thazok te om chon la try ka du ani chu chuan
CGL อ่ะคันนี้รอนจริงตาตินนี่ชินายรอนสวยจังคันนี้ exam เอ็งมอซาตาคันมิโซรัมชุมบีกับคันอิตลิงเทอันนี้อาเชนาริเตนาเตอาเชนาmain เทงเตอินเตอร์วิวเตอิตลิงตาขัดตาคันนี้เฮ้ยมีตั้มตักตุนไลน์โซเชียลมีเดียเตน่าจงเตอันยังจู competitive aspirant เท่าอินเนียลชินนะจูนาวังตัวซีมิโซรัมจูอินดูสักนัดเตตามาเตติเตข้าตั้มทรีนะติดชวนนี้นังมาบีกับคันนี้เองอิตลิรดานตินข้าตุนมาคันซาร์ฟรังเกกันกรมตัวขัดตาคันนี้สวยตัวขัดตาคันนี้อินดูสักนัดกันเคลียร์ดานเละกันไงดานังไม่คันนี่แล้วว่าlevel สังจีน่าชวนนี้อาลู fair ตัวลุตุกันนี่ติเตกัสวยจูบังชวนนี้นังexperience อิงไงดานนี่แล้วอิตนตัวคันนี้เอ็นตีนั้นมิเช่นขัดชวนนี้written โพสต์ถึงไม่ละ interview ชวนนี้สวยปุยตุกันนี่แล้วชวน MLA มอลขโมยแต่กันนี่แล้วชวนนี้น่าเที่ยวเตียไม่รู้จูนังขัดตาคันเองไงดานสวยปุยตุเตแล้วเนี่ยที่เด็กพวกเสียตัดจากว่ามาชันจูมีปุยอินกันเคลียร์รอนเจอินนี่ตีนนนมิโซเตยแล้วนี่เลยพวกเน้นคันขัดตาคันนี้ไอ้เมรียวะน่าสวยสักเต็มขลายเวลครับก็ experience จังกับเราสวยงาจวนอาทิตย์ละจน bank exam เวลก็อินเสียคลิงตา bank exam ฮิจู IBPS คนตักขายจวน affair เบรเฮนก็เชียอาบิกิน clerical อ่างอาให้จวน written basis ตบขานยา interview เตปโอฮีอมตะลาวะจวน fair เตวเฮียนอัน recruitment อันกัลปุยา result เตปโอชวกสักลุตุกา SSCบีข้าช่วยrecruitment process ข้าเรื่องลุตุกา tier 1 tier 2 tier 3 tier 4อันเดียข้ามีอย่างเงี้ยน่าสงช่วงริงว่าปนเรา frustrated มันถี่เดียวนี่จูจวนมิโซรัมสการน่ะบิ๊กจูอามาสงจนก็ exam ง่ายแล้ววะจวนก็โถน้ำหุ่นสงใจเคลมกันสวยลกงา United Insurance อาการกุมลีเลียดทางงาก็ถกมันตาถ้าแต่ Insurance อาก็ถกค่ะให้ PSU อันนี้ตา Public Sector Undertaking จู่ๆมิโซรัมโปน่ะให้เชนไนกัน Head Office เนี่ย Promotion กันหูข้าจวนมิน Transfer กว่าโดนตา Clerical กันนี่ช่วงเจ้ากัน State กันอมเทตาจู่ๆ Family บุลไหนอมดูเลยเขามีเวลบางอ่ะ Exam ข้ากันนี่เดียวเบราจู่ตาให้ Privatization บรัวเลยข้าเตียงเวลวางปนที่ตั้งแต่อัชจกเตเราอมตากินตีน Exam จันข้ากันเนี่ยจวนMPSC prelims ก็ exam มาสับเบลจูอันนี้ตาเอ็งมา preparation พอในเราวินก็มี lockdown จบเวลาคันก็ apply จนก็ exam มา prelims พอจูก็ true ตลอดว่าจูมีนุคัน group B CGL ข้าเราชัวร์ก็จนเฮมีฮิจูทัดเดินกัน prepare งา post สมนิปลีไลออกมา post ขัดตัลแต่กันลดลิงเบเทนี่จวนตีเต้นจวน double AO สารเฟรนกี้อินนั่นแต่ข้างแต่พวกเขา apply กันได้เบกตาไอ้ finance ละมา insurance background อ่ะเคลมเราถกตัวบางอิน AO แต่พวกเขาอดูมกันริงอ่ะจู่บาง group B จู่กับ exam ตาจวนอัน recruitment ข้า affair ก็ติลุตุกาเกจู่มีฮันอันเราสวยเสียนะซะ MSSSB ให้ข้าจู่ like new government in อันดินอันนี้บางคันอันมีเลซ่าทุนนัตุรตีเวลจงให้ negative เท่าเฮียนอันเราสวยทีนะมาเสพอไอ้เงี้ย written ที่ทัดจวน interview อาคัดจวนให้ด่านเด็กข้าเราอมซาเบก้าminimum 40% maximum 80%ที่เด็กข้าจู่ๆไงตัวเอง written อาคันที่ทัดตุมิลาตีนที่โตเป็นกระซิรตาจวนที่คัน result เราชัวร์คัน RTI marks เตกันหูคันที่ทัดจวนเราลินเทนี่ฮิที่ข้ากันหัวเองมาไอ้เงี้ยสวยปุยตู้เวลพอเราง่ายช่วงเราเกนี่ไปจู่ให้ตุมาไอ้เงี้ย election โดนอ่ะneutral เดี๋ยววินอัชาตูร์เบอร์กันง่ายแต่กันโหวตต่อไปมีเราโหวตเราพอตีพอกันต้องง่ายเราเนี่ยจุดอย่างเขาเป็นสวยปุยตุจุกันในเราตีเชียก็จนกัน exam เวทต่อไปกันทลิงอ่ะจนกันทลิงหูเข่งปนให้ posting อ่ะปน unfair นี่จู่ ranking in posting อันกัลปุยแต่เวก็อาทิตย์ชาข้า directorate อ่างอัน post ที่กันอดุข้า district นายเปร่าที่กันrank ตบลำข้า district ละโจก้าเอ็งคิมข้า fair แต่กินอันกัลปุยอ่ะจู่ฟังอินให้ group A เลย group B exam B ที่จู่ affair ที่กระดิ่งตบอันนี้ไหมอามาอินเอ็งนี่ที่จู่ก็เชื่อแล้วว่าก็ exam นู่นจังที่จวน affair ที่กระดิ่งรู้ตุก้าจวนให้ group C B อ่างอันให้ department อันลักชินอันเตียงgroup D เต้group D เต้อมตา group C LDC เลยเดี๋ยวตีเวลเลเวลอ่ะพอเห็น affair เท่าเห็นกระดิ่งอ่ะฉันจู่กันเชียนป้าตุน่ะก็
kan thopui kan wala extension officer atling hi amain LDC in alo tling to thina post khacha oma khan atling ta ni chuan extension officer atlinga hnuwa MPS khan a inziak tling le ta ti khan athiam theiwanga lo tling ti kha approve kha kan huta ni soipui tu kha ngai lo ti kha kan che changa group DB khi chu hey exam omlo wangin de enge interview kha a criteria an nei to pa post somvela mi sang rukvel ten an deal kha chuan a interview panel tan po eng basis in nge anja chang ti kha a hriat lowa chu wangin hemi hi chu ka soi theilowa hey a fair dan tur kha in shat thiam mai ka base a ti kani manlai phei ka chuan in group ti te home guard kan ti phei ka chu tlema khosak har sa de uhlek te indu sakna enge hei hi chu an khosak har sa e mai enge mei thai fan nia an lo in tun nun venan tia indu sakna I thun te kha tam thina ni ma se tu na chuan kan soita gangin na te lo wang to kha wang khanin group D te kha tiang te po kha kan ot tangoi ngoi kha lo ni zo ka mo eng po ni se group D kha chu ni china sar assistant soyang khanin fair chu affair thang ber chuanin ngai ani amai ro chu interview ringot ani wang khanin har asani chu mo thil kha chi sang sang khom the ka chu competitive aspirant tho enge na zong tan ka chuanin kan main number 1 chu group din do lo shim shima kha wang ka chuan eng po ni se ka chu excuse thei taila a that kan ring ani ti chuanin ni chin khani ron soi ta khata khan mark sheet ta khanin rank kha ila soi lawa rank khai ron soi to mai ro chu chi sang sang kha chu I ron soi ta lawa khami written mark le overall I rank le extension na I rank kha mian soi sakla written marks speak ka chuan RTI marks tang kan mu khan ati thaber at topper ange joint topper ang kani chu written marks ka chuan interview khan ka ti thapak lawa topper ange rank 1 I can 3.5 marks in kam claim zo ka chuan overall kha chuan rank palina kania chuan extension officer B ka kha chuan extension kha first choice of khan khamia khan first rank ang khan ka omta a kema IT tha ho kha chu revenue inspector kha an first choice ani bang khan khalta khan kinta ani chuanin tita daila tuna first rank in evang khan khoya ngai posting chuan I job profile ang chi tuna enge in khoi enge in tiber a then khan en tina tuna enge in lu nang chen ron lu du ta se eng lam pang en khoi thin le en tina mai mai group D an han ti group D en eng thole an ti thin ta pio nang deu te kan lo ti ta ka tiang deu hlek khanin tuna in lu na hen eng lam pang en tho tin khoya ngai in post tuna hen posting chu ni chin khan kalo soi to directorate aizola khan min posa khatla anya chuan ke mani extension officer tikha ama pon enge exam ha interview veline minzo takin ngatinge first choice ida tivelten minzo takin katya kalau research venasa mase a job profile hi google vela pon ombak lo ni chu chuan kanjo inhu kha chuan kan pute ho soidan ha khan ama chuan field officer ang deu hi en lonia industry ama sonna turin ange a field atanga boy puitu officer kha anita tuna big chuan khatia ange field officer ngoi ni loin office kan omta chuan scheme ange industry ma sonna tur micro small medium enterprises scheme MSME scheme anti sang PME GP anti te khatiang vel scheme kha kan kalpui nita ange ke mani tangin start angani chu chuan ease of doing business project anti angte khatiang ka khoita ke ma big ki ange kan thona huna policy section amin data chu tiang chu ania chuan concept note te means ka siam tir thina he ange mo project kan nei don central scheme hnuaia project kan nei theitur Mizoram tan kan tibe theitur ang concept vel engemo hansiama khulamin unapproved chuan nakina detail project report te siamte khatiang na te chuan chisang virtual conference workshop te min attend tir thina chuan engemo hey sarkar office entrepreneurship like suppose entrepreneurship topic aten discussion enge
department sang khan an nei don ta khata kan department sang khan enge ma kan lak to na tivel presentation te prepare te ngai thina khatyang kan a young generation ni wangle a technically nge kan lo bright video bangin slides well prepare ate kan puita chan kan puten input min pe ang kan thokan ni deu ber mai education background na po khain bcom kha ini shim ai btech zok sorry mzt wa tang khan tro ani kha chonin computer lampang kha chu thiam tur khani ini shim ta ole ti chon khalai ron soita ka kan zon du chu kha ni china kan soita khanin CGL combined graduate level khanin kha CGL la kha chon UDC le stenographer tapon la kha chu soi lo tai la achan chu kha chu adang do ni wang khanin khami combined graduate level pe kan post som ni pali oma khata khanin revenue inspector te chuan revenue sub inspector te extension le field facilitator te khom ta ni khata khanin enga tinge extension khai than ka ti ka zo tu achan chu revenue kha antenna ape level apo khan lo thasok ta ni 7 kha lo ni ta 6 kha extension kha ni apo stam wanga thange atna khai pe lo nge ti vel kha a tirber a chuan enga pokhan kingina poika kan tilo shim khania ma se enge a reason big pokan nei chuang lawa pakhat enge a reason me anga ka nei chu revenue inspector ti kha chuan revenue hi chu ram le tivel kha kan shed ve danania a job profile tak kha chu lo dang poni theya ma se khami kan apply ve lai kha chuan revenue department ti kha chuan khatem lam pangkha kan ngai pa ta chuan land dispute tivel te enge mote hi omanga sensitive angrenga ke non tribal bel khatyang department khatyang post ka om chu a fu thelawang te kha katia chuan a shim in hei ke chu contribution ka nei thei na deu tur poka ngai to ata chuan commerce and industries ati ka chuan industries ma son na tur bel om khatyanga contribution ka lo nei be theina tur ka idea te khami bang pokan extension officer ka dama saber top anime ani tak chu ti chuan a hlo te khatiang em po khani chuang lo enge tuna extension officer kha tha itirin wang khani ti deu top ti na ni mai ni mo a level chuba ka revenue inspector kha pay level 7 ani wang khan enge first choice khan an nei ve karinga khatia topper ka khatia kan thlen pha ka ring lo shim bok ne ani tak chu ani le khata khanin promotion lampang kha enge athat melem promotion hi level 6 atang hen level 8 ta hen kumruk service nu hen kan chho the chu after 6 years promotion officer antia chuan khami promotion officer tanga 3 years a khan assistant director group A level 10 a khan kan chho ve theya chuan khami tang every 5 years a khan promotion omleta ti khan deputy director joint director additional director thleng a maximum a thlen thei ni chuan tuna extension a hianin rank 1 in wang khan LDE akha om don lo ta tro rank vice khanin akal zel ta promotion ani chuan tan chuanin chan sewa tha ani chu tro ta khan lan dan atang khanin dam rei chuan ani tak chu mi pui tam zo kena an be sei chu exam engtin nga iwa crack ti te chuan exam Inbuatsaih dan kha kan hredu ta ni hei midang kan lo interview to a chuanin lekha voi khata zir to ai chuanin claim a regularity consistency kha athan ti a then chuanin thlani khat enge exam do na khan coaching ten vakal tok ta anin concentration full ta social media pon khoi lo ta ti chuan a tha ten tia khatiang te kham ta ni lifestyle in nang lo ta zir dan strategy po khai nang lo ta nang experience a eng tiang e Inbuatsaih eng tiang hi nge tha iti le khazir dana ke chu a tira train ka soinga amma sa chu sang ni som paruk vel tanga competitive exam tran kanya chu milai chon na nei lo ka ni wang khan zirna hun po kha du tokin ka nei ta ina top kan ni wang khan chu bangin ti khan he within the whole day ka distribute ta zinkara darkar ni vel enge zinkar chu nge a memorize chi angte GK angte le English hey newspaper editorial te ka chiar thina chuan chonhula ma hen hey maths choknan velten alo tha reasoning ti nan ten chu te angin ka distribute a chon zanla ma khan nilenga kan zir khatlem revise te emo
test series vel pakhatal lo attempt tumin tikhan ka be thin ta chumi chu ama na kala nei lo lai khan ania tikhan khami CGL big kha CGL big in preparation CGL big kha chu hey na nei chunga in preparation na lo join to sia na join to chunga nge insurance thok chunga lo prepare khania chuan hey insurance su insured angin bank le financial sector chu claimin na hi lo omve dewa office hours chungyan computer man kan thurenga mitte hi khamlu tuka lu te hi na thina tlai lampang hi chu chuan hey zana hi chuan zir hi pe om to lo ni leng thonu hi chuan ma se dar card ni vel tal mo dar card khat le chan ve te hi zir sham ka tum thina chu chu ka zir dana nya chuan ke hi hey early morning insomnia deu ang hi ka ne ya jing hi ka harma theilu tuka ka thoma du bangpon ni lo in 3:30 vela ten kalo harle thina chu chu mutmai maya hun han khoral ai kha chuan ka tia ka thoma maya jing ka ra hian darli tanga dar sari in kar vel ang hi kazir teu ber ania chuan ni khata dar kareng zat vel ngai zir thin 4 to 5 hours ani meng CGL tan hi chuan ani le zinge tlai zinge zan in prepare nan try ti nangma ma chu early morning riser ni bangkhan zingkar kha athat shim ta ka tan chuan kha chu ka weekdays ania weekend bi ka hi chuan hei weekdays khan zirna hun ka nei tlem bangkhan weekend khan thei ang ka cover tam ka du bangkhan ni leng te pon hei ka zira ma se zir ti khan concentrate char kha thei lawa akara activity dangte kan tia engemo inchung apon chet benatur afapa per ina engemo ti ngai chi ami pati chi te lo om thina hateng holiday ni khan inchung a lo pui ve deu te nga ya chumi pain a hun all om piang khan ka zira ni mai enge hun all man that khan ni deu mer per me a chan chu full time in zirna hun kan nei lo wang khan ti chuan khata khanin paper 1 le 2 om ta tero exam paper khanin paper 1 le 2 paper 1 200 paper 2 200 and ta paper 1 khanin GK general english le english comprehension te khom ta ni akhai khomna chuan GK current affairs le english te po ti taila athei anga ti chuan paper 2 khanin maths lampang awm ta simple arithmetic om boka general intelligence and reasoning ti vel te khom ta ni khata khanin computer knowledge khom bokta basic computer knowledge khamo ti chuanin khata khan GK current affairs english chuan maths lampang reasoning le computer knowledge kha subject par vel khan an da taila khanga khanin prepare lai khanin eng Lehkhabu tenge man eng apps tenge em website tenge chuan Lehkhabu kha pakhat che ngai refer nge tam deu izir quality te pokaman soi sakla atira jon GK tranghen kalo soinga GK hi kalo thiam lo khop me MPSC prelims kan exam khan enge paper 1 GK mark che khan cut off khan siam ta paper 2 kha chu MPSC kami MCS combined chu ta chuan paper 2 kha chu qualifying che alo ni ta chu ta khan enge a prelims katlin lawa khan GK ka thiam lo ja kha ka share chuan GK kha kari ruwa khana lian ta ber me ya GK kha ka zirna sa chuan hey NCERT book class 6 atanga class 12 hey social studies social science kan ti hi PDF khan kan neya chuan ma se subject hen khat like geography ti bel te chu map nen ten lo en angaya kha PDF ringot kha chu a theilo ka tia Lehkhabu te kha Amazon train ka cha a chuan chumi NCERT book chu boi khat thi ka chial chua ka atirat phei chuan hey school life kha chuan kanzir pe bak lo thil kha tuna chuan hey kan lo mature ve deu to bang nyang chu boi kha chiara po khan thil kha kan grab ve theu ta chuan voi nivel ka chial chuak man ani chu NCERT class 6 tanga class 12 book social studies ho kha chuan amma pon hey lucent GK antiang book objective GK book ang hi SSC CGL te kalo prepare thin lai tanga kalo nei to nya chu ka en le thuak ka chuan question hlui vel om dan kha ka shedu shim ta chuan chu bangin
MPSC previous year question te kha ka zonga ka the angangin ka solve chuan Kiran SSC previous year question and te multiple choice question vel an lo solve to na lo chuak to khateng te kha a the angang ka solve ta repeat question te important question te om takin tin chu GK big khania chuan GK akhan kha chu like static le studies lampang GK khanita a current affairs chu FC karing top ta apps nge hey bankers adda 2470 mana tang kalau man to nya chuan textbook ti app hi omboka chumi te hey daily in current affairs update hi tlai lama dar solidariyat bela hen an pethinta chu daily khan ka chiar ngal thina chuan weekly compilation vel an nei thina a monthly compilation ten nei leta I subscribe a free vek ani chu teng chu hey subscribe po angai shan lo a app sa khan kan luta kan chiar to pa tikan a weekly chu PDF in download to roma tikan kan revise chuan khami ka nge current affairs current affairs khan anu kan YouTube channel sang hi omta current affairs chuan ke chu hey Hindi le trong dang te kalo thiam pangin hey channel study tur hi lo tama chu ta chun parcham classes ti YouTube channel pakati ka follow thina chu hey monthly khan banking lampang te nge helama national international tin divide in compilation video an siam thina chu kalau chiar to jong revise nan khan katia a video kha ka entry na english in an nei ve ka ma se hindi khan an shilfia deu thinta chungte chu enge helpful emema chuan adang chu YouTube channel he hen hey previous year question ti angten ka search ka thei angangin ka research important question ti ten ka search YouTube imang trangkai tina ani bermai chuma MPSC question luite ka search chuan hey Mizo section big tan phei chuan hey pu Kamliana channel MPSC question lui alo solve to dekha kalau mufua chuan khami kha ka subscribe pa ka ena tikhan question lui hi lo repeat vele thina chu hey lo zir zau chuan enge mo common hi lo thin ni chu GK tan lo soitai la chuan English big hi chu hey enge Lehkhabu refer po ka nei lawa ama school level atangin English khan grammar vel thiam lu tuk chu ni lo maila average angkha kanya engmo exam competitive exam ka pek thin bank bel kalo exam thin pon za asom sari vel chu lo tibe the angchi English iman shim arus le tibe chu ka the chuang lo ma se exam option en khan hi adikang ti kha 70% vel chu lo dik vele thin ania chuan ma se po he enge kalo the hil deu wangin like active to passive voice te indirect direct speech tivel te claim rules te ombe hi hateng kha shiatnan school English grammar book English grammar composition anti kha teng book kha ka refer ve chuan editorial hi mana trangin he chiar turin anti na sa the ma newspaper editorial si chu the Hindu app kha chu ka subscribe ta 1 year subscription angkha kala chuan an editorials te kha ka chiar thin ta hey khuma pon mut me pa te pon a chiar thea chutia enge mo lo chiar chuan English a hen alo help ver shim ta chuan maths kan soilenga maths chuan quantitative aptitude by RS Agarwal khami book ka mana tang kalo man thina nya chu ka solve ani deu me chuan maths si enge a science background ni angin kaloman ve deu shim school life pon chu bangin maths ka chu ka focus tu lo ni GK ka focus ang kha chang ka focus lo ma se exam na ya khan formula te ka thengil to step te ka thengil to tin ka revise ve hey banking exam a chuan time bound de kan exam ta 1 hour chungin nania he ta kha chuan 3 hours a khan computer le maths ka exam don ti kha in shiat bang khan hey ka ti be the me ang ti khan a formula le ti bel tal chu thengil lo in ka revise ta time a shortage bang khan du angchan ka practice man lawa ma se ama school level atanga maths kaloman bang khan ka ti be the me chuan computer kha chu computer engineer kan ni ang khan enge thiam tur chu kan ne ma se engineering a han programming le thil dang dei hi kan lo zira he tuna kan exam a chuan a basic lampang MS Word PowerPoint ti vel Excel MS Office le Excel khateng PowerPoint ti vel te anita chuan office a kan na thona shimshima Word te Excel te kan mangna sa chu bangin enge khami related alo chua kha chuan a har lo shimshim ta chuan computer a pon he
question ni complicated deu ma thilte ein update zela like super computer te po enge achak ber anti kha alo in thak ve zela lo study ve zela ngai chu wangin hey bankers ada apps ti a tho kan computer quiz ti te po omtani khatyang quiz te kha he ka man line office a ko me lai te pon enge mo free time om chen ka hong zewa and solve me te ka tu ma ti kan ti dik lo khan a answer kha kan she zela chuan adang po Play Store aten computer quiz apps ti vel te ka zonga ka download ta ti khan ka solve fa chuan ama computer background kan ni na zong nin khan ti khan computer chu ka prepare ani mai ani le khari tan ni ta se clear tu te pon ti khan enge in prepare don ta nila GK a enge current affairs a maths a tiang kha chu idea in lo nei thei kan ringa ti chuan khami khari te na lo ni ta se interview a hianin eting in prepare interview a kha chuan enge self well hi chu an so shim thin ti ka sha main rural bank PO interview ka lo ma chon to a chu wangin chu mi ang turanga in ka prepare ma se helaya Mizoram ma an interview dan khatle min alo dang jewa enge khan sai te enge zo ihriat thei ama he claim rural bank lai interview ka senga rural bank PO ka exam ka interview kha chuan enge a banking terms po min zot ngar lo he frank deu hian min bia a chuan enge mo idea kan nei te reasoning vel an she du ni chu like condition based in hetiang condition ania engting nge iti ang ti zong ten anti ta chuan kan tuina te kha tiang kha min zota chu tiang zu chuan ka in prepare a chuan he CGL post ani bang kan 24 post oma enge extension officer field facilitator le revenue tivel kan soito kha ngatinge he first choice ti ten min zo takin tivel ten kha tyang kha in preparing ka kala chuan hey computer background kan ni wangin computer tang ten min zo tang tivelin chu tyang deu po chu computer basic vel kha tlem ka en le he bte ka kan zir thil te kha educational background train an zo takin ma se interview ka kal khan ka base lo deu khan an chana atir bera inveng why me president ming tin min zota chuan kalau hey kan she be thota why me president ming te ma se khami moment na kha chon ka she ta mai lawa ka nervous man lutuk ani hey why me president ming ka she lawa chuan anex kha chuan local council chairman kha min zota ma se ban ne thakin local council chairman kha chu covid vel live khana ming kha la shima kalau she be ya chuan hei keima chungchang kha minzo ta dewa ka family background te nge mizo trong ithia mem ti ten hei non mizo ni bang kan english in interview kha an ti ta ma se akara khan mizo trong ithia mem an tia o ka thia me ka tia chuan nge ka thiam dan ti le ithiam dan te an tia an zo ta mo pol engza thengi mizo subject ila ti ten mizo ta ma se mizo subject kha chu ke chu hei ka pa na thona bang khan Mizoram a kanjir lo bang khan ka lakher talawa nge te tanga mizo trong thiam shim ni bang khan kan nge a class A standard mizo ang kha chu kan thiam be shim ti kha ka soya chuan chu min ho chuan GK lampangan lut le chuan hey Mizoram chung GK minzot na sa ni chu national bird ti te longest river ti te chuan nge neighboring state like Manipur chief minister te chuan recent news education minister of state for education in Mizoram allow visita chu tunge ming ti te 1 week interview or current affairs type kha minzot na sa khalam kha kalau hey prepare lutuk lo ni chu ke chu GK kha chu exam ma kan ti to bang khan interview kha chuan omle kha kalau be se vak lawa chuan kan interview a khan pakhat expert panel ang chi he an oma chu chuan ka education background kha min so chiang ta chuan computer background kan ni bang khan kema subject related kha min so ta chu he IT in ma so na ma se enge ma son na kara enge disadvantage om ti vel te kha min so ya engting nge IT hi enge man swal theng ti vel jong te min so ta chuan artificial intelligence ti an soi bak china chu layman dewin min lo shil fia ti vel khatyang khan min so ta chu ti chu ni mai interview a min so chu ka na ka nei to em experience ka nei to em ti po kha zona kha om ta lem lo ani tak chu ani le
ingai danin coaching kalte tun lai anin ti muta fashion angani ta coaching ikal reng em na ma hi coaching ikal to reng em tin ilo kale mo kal lo em po ni se thalai te tan khan coaching kal hi a thaem nge ma nia inzir te thaem kha khamen chan sak theng em coaching hi sang ni som paruk ka IBPSPO ka exam don lai khan enge banking crash course ang hi khuta kapa te posting na Siliguri akan online thathum course ang kha kalo kalve to a coaching ka kalai khan ka serious tu tuklo bang khan enge atangkai turang khan atangkai lo ni nu kha chon self study kha ni deu per me ke ma bi ka chon tu na pe chon hei internet te alo thatwa ina wifi te kan nei deu ve ka YouTube te chon apps te le enge mo subscriber resource hi tamru tu ka self study du tan chon a self study thaya bikin hei school vela tanga concept lo clear to maths te khatiang te lo man to shim tan chon lekhabu te cha online na material te lakhomin tikhan prepare thaya ma se hei nge subject hen khat like maths te chu school lai alo man lo te ni takin emo hei nge science background te ni lawa maths lo ti lo na re to lo theng hil to ni chon enge mo tuition emo coaching vel kal chu athat vena lai chu om karinga chan chu mania hanjir ngar ka ahar vedo na khatia enge concept te trick te khatiang maths vel subject anga chuan as a general GK le ti vel chu mani pon azir thea le he tiang YouTube vel midang lo tling to te advice ngai thlak pon he a resource vel kha mani nin high job thei ni chu ma se po enge mani du dana nia he enge mo voi khat idea nei nan ten coaching an kaldu chuan a thalu tuk thawa ma se coaching kha enge ngai poi mo lu tuk chu angai chuang lo ni chu mani na bera nei lo tina ni mo men bera nei lo mani mamodana zirin ni se ka thiam lo a hi kaman thei thot lo a hei ke ma ai thiam professional ten min lo shilfia se ti kan du chuan thil thiam bel kan du chuan kan kalanga enge manin kan zir thei tho ma se kan lo zir tok lo ni chuan ama ai khan focus in zir tok pila self study la chu a thaber ka ti ani le thil dang dai Mizoram unemployment tamta heta hian enge unemployment solution ni theyang toite in soi me po ahara ma se han soi be me la he unemployment om chan pakachu kan teima tok lo man le ote ka tia he na hi enge sarkar na thok emo private emo khatiang chiapon ni lawin eng na po hi tho hi she loila enge na tho nei ma chon ke po hey B.Tech engineer background kania ma sing engineer line ngor po ka try ta lo chan chu na kha move employed ni kha ka duwa chu bangin theyang ang banking te kan subject ne chu in milwa ko ni ma se kan lo exam via ma phai engma na nei lo ina om phai ka chu ka she theilu tu ka ke chu SSC MTS anti he multitasking stuff anti ang po apply chon ka lo da ve tho he engma na nei lo a che kha ta pon ka tin thei chon tin chu bangin he Mizoram chunga na ang kha tho she lawila thok photila chuan adang chu he enge sarkar nai chan mi zongjong hi dai lo shim ta tu na pon CGL mi sangli velin kan exam ta mi somni pali cha kan na ka kan mu thei ta chu bangin enge adang te po zongila chuan he entrepreneurship lampang hi ma son kan ngai kan te he scheme tuna industry department aga thokta ga chan scheme MSME scheme thatak tak te lo om ti ka lo sia he PMEGP ti vel te khatiang kha he ke mani kha idea thadeu kan neya kan taimak phot chon khatiang scheme kha mangtang ka in enge employment kan siam theizo kan ni chu ke mani le ke mani tan chuan ke mani hnuaia midang ruai in dikhan employment kan create thei ti hi kam huwa chu he kala thara kala shelu tuklowa nakin aka she deu chuan ke mani awareness ang kan department in awareness ne ang po han soi pelzel kala duanga nakina chuan adang chu Mizoram a hen tourism lam hi tun ain ma son se chu employment creation a athat karinga enge Mizoram ringot a boruak ringot po hi athiang lima like enge mo advertisement deu neya
Delhi a Diwali zo akar khat ai zo la lom hang ta che ti zo angin hai boruak ringot pon kan hip thayang ai midang hai zinvel nuam ti chi te enge most an na an stress bangin one week vel el vel la lo zin hadam du ang chi te khatyang ten thaya chu chu tourist how attract to mila chu employment generation chan chu tourist an local chan hotel aten an thleng dona restaurant aten an chol dona tour guide ang ten kan employment create ani thaya chuan pakhat le chu service sector lam hi Mizoram an kan ngai tua bak lo mun le ka tia he IT BPO kan tiang chi call center ti te tuna mi te he Mizoram tang ten Bangalore aten Hyderabad aten ka tiang na thokin call center aten thokin an kala khang kha Mizoram a yan hei fiber te towa internet po khopui chunga te chon speed a tha tikan nge building pakhata pon omin a tho thei ve kani hei outsourcing na angchi foreign client te khatia babiak te deal angchi te Mizoram a youth pe chu English te kan lo thiam to atuna social media lama pon ma kan son ema chu bangin nge service sector lam hi focus ve deu chu ngai ni chuchan employment hi a create ka pe sei lata a beng war tha khop mai in ha thona lam pang tak pon ya chu wang chuin nakina khatiang lam pang kha ai de iron share zel pon be sei la tro ti chuan hei a top lam pang kan lo hnai tonga soi tur chu tama mai ro chu kan soi zel kha chuanin nakina kan ti tuilu tukanga clear tu lam atang khania boring lu tukang ti te kan hlawa rem chang omani chuan kan line kom zel thonga nakina achievement te poron nei chho zelanga engpo ni se tun tuma tan chuanin a top na pera a vei zong te emo thalai na zong lai khatiang aspirant ho tan khanin enge cha du anei ti kha a top pera soina hun kan penga ti chuan soi phai kan nei ni pon soi du zong te po kha aron soi vek tur han ngai la atop per ani to boka ka soidu chu serious ila engkim kan thil tian ril ru pe em ila abi kina thei chon school day satang khan lo serious toila lekhazir te hi ngai poi moila abi kin school days college days sanga lo ngai poi mo ni cha anwa competitive exam enge mo kan face don pon alo help lu tuk ni ti ka shia anwa pon atlai to pon ala zir thei thowa ma se anni chu tlema anzir nem ve deu an rim ve deu khangaya ama tanga he discipline lo nei tha lo zir chuan improvement hi achak bi kani hnuai enge mo ti du pon thili he casual deu lai deu hen kan lo la thina enge btech kan zir ve lai pon te college vel an kala ama school a thiam thei deu po kaluta he first year apani ka bangha ringota tia nuile ringot khatyang angkha a thalo ni chu serious te win lekhazir lai kan ni chuan kan lekhazir kha ngai poi mo ila chuan competitive exam sarkar na thokvel kan aim ani chuan theito focus in anjirila free time nei kha hey hun all man that ym moto masaber aniang khan hun all kha mang thaila enge kan clear thei shim ani Mizoram chung exam ni emo central exam te kha duain kan serious lo ni hey engamo fashion den kan zira anwa enge rilru hi kan lo petok lo ni ka hi katia mo half hearted do hen kan zira radio hi kan pei lo thina radio angai chan chu ke ni po kan exam na sa avoi khat exam na te chon prelims po kan clear lawa kan exam a avain sompali sompanga vel chu ka exam ve to karinga chuta chon enge pei re angai ni chu chan then pei chu hei kan line tur big te hi pathian ru te hi lo om thin mani ti tur te oma engemo exam a an tling lawa tu na ka thian pa pakhat ka hriat po rural bank exam a te khan atling thei lawa ma se MCS atling ta de ni thei to pin alo zir char khan enge pakhat jok jok a chuan an success thin ti kha hriaula chu ka te chuan enge time hi alhu to pani chu time hi man that angai ni chu hei kan man lu tu ka engemo social media kan comment man lu tu hi chuan time hi kan value lo ti hi ashiata engemo thilpoi mo emo laser time a chon claim en tur chu ni beka ke po ka en thowa comment te po ka lo comment thina ma se alu tuka he evening hours aten eng mati tur nei lo anga om khatyang kha thalawa hun kha man that zirila chuan sacrifice te po angai engemo lotlin du chuan mani tu izong po ni se he ti lo mai engemo insum theina
ข้ามีเลขาจิรช่วงเตะข้าง่ายเลขากันจิรังอินเองกิมมาเห็นให้อินมาส่วนเจลกันตุ้มง่ายให้มาส่วนตัวเสียบกันอย่างอินเลขาจิริงอดปนนี่เรากันนัทโนะอาปนกันทลินหูปนอาเทียมตัวรินให้อัสกิมเตะเองกิมกัลพุงเวลที่มาไอเดียเตะ contribute ตัวรินอาเทียง source ค่ะ in high bearing ง่ายนี่จูเองกิมมาขันมาส่วนง่ายexam competitive exam ช่วงเจ้าค่ะนี่แหละว่าข้ามีทินนูไปกัน contribution ค่ะจันโดนเจ้าเนี่ยจู่สิกัน serious ง่ายที่ค่ะก็สวยดูนี่ไอ้ไว้น่ะอินคอมน่ะชัดตักไม่มินเสียมสกัดอีบวยไทยเลตีกันเรียมไม่รอดช่วยอินคอมน่ะหุ่นชัดตักมินเสียมสกัดตินข้าเคลียร์ตัวเตปนกันอินคอมน่ะโซน่ะเลยชานนังจีเตกันหลอกปุยเท่าค่ะอันนั้นเบสเซียเองปนี่เสร็จตุนจุดตันชวนกันดูตกไม่ยังอะไรไปการหลอกลินสร้างจอกแต่รอนเซลังอารมณ์จางนี่ชวนอินกันอินคอมเลยตัวร่างไงล่ะเองปนี่เสร็จตุนจุดตันชวนอินมุตุยมังชากันติดพดอันยังจูหุ่นชัดตักเหม็นเปกฟันกันลมโอเคพอเลย